باش از مامۆستا حەسینە عەلیمە مامۆستای زانستیان جڤاکی ڕفا 5 وانەیەمەی ئیرۆ شارستانیên Anadolê gelo şaristaniyên Anadolê hatine dîtin ew şaristaniyên hanê kîne çawa jiyana xwe derbas kirine û çi bandora wan li pêşketina mirovahiyê heye. Ev şaristaniyên Anadolê ji wan şaristaniyên îro ku em li ser wana bixwînin şaristaniyên Hîtît, şaristaniya Hîtît an jî Etî, Frîgî, Lîdî, İyonî û şaristaniya Troye, şaristaniya Troye. Destpêkê de şaristaniya Hîtît. Gelo Hîtît kîne û li ku derê cih girtine, ola wa çawa bû, Hîtît çi kirine, em ê ana ser vêna hinkî biaxivin. Hîtît şaristaniyên ê herî kevinin ê ku li Anadolê hatine dîtin. Li Anadolê jiyane şaristaniyên ê herî kevin ê ku li wê derê jiyane li derdora çemê Halis, navbera çemê Halis û Kapadokya de ava bûye. Li ku derê ava bûne, li ku derê li Anadolê navbera çemê Halis û li Kapadokya. Di wê dekê di wê navberê de cih girtine. Paytexta wan hatu şaş. Paytexta wê çi ye? Hatu şaş. Rêveberiya wêna çawa bû? Rêveberiya ku li wir dihate meşandin, rêveberiya şaristaniya Hîtîtan çawa bû? Rêveberiya wêna yek bû, a olî. Rêveberiya orî û ayên leşkerî yek bû, ew jî destê kê de bû? Di destê qiral de bû. Ev qiralê wan, qiralê İmparatoriya Hîtîtan wî rêveberiya leşkerî jî dikir û rêveberiya olî jî dikir. Lê di vê tekê de encûman di hundirê şaristaniya wa de encûman hate avakirin. Ew encûman bi navê Parkûş bû. Parkûş tê wateya çi? Tê wateya piranî. Di vê encûmanê de çi dikirin? Biryarê ê herî girîng, biryarê girîng ji bo împaratoriya xwe, biryarên girîng ji bo dewleta xwe, di hundirê wê Parkûşê de di hundirê vê encûmanê de dihatin guftûgirin. Guftûgo kirin, nîqaşkirin. Piştre encam biryar ji hundirê wê encûmanê dihatin derketin. Ola wa çawa bû? Ola wa jî pir xwedayî bû. Di vir de di şaristaniya Hîtîtan de me got ola wa xwedayî bû, me got rêveberiyek bû destê qiral de bû. Di nav wa de li ser desthilatdariya Rojhilata Navîn. Ser desthilatdariya Rojhilata Navîn şerek navbera wa û Misriyan derket. Wî şerî demeke dirêj dewam kir. Piştre hevpeymanek çêbû, navê wê hevpeymanê çi bû navê hevpeymanê? Navê wê na Qadiş bû. Di sala 1208 de hevpeymana Qadişê navbera kê de hat çêkirin? Sala 1208 de beriya Zayînê di navbera kê de? Navbera Hîtîtan de navbera Hîtî û Misriyan de ev hevpeyman navê çi bû? Qadiş bû. Li gorî vê peymana ku hat çêkirin, ev peymana Qadiş, ev peymana nivîskî a destpêkê bû. Ev peymana nivîskî a destpêkê bû. Ev peyman çêbû ji bo ev şerbêra wistandin, me got ev peyman a nivîskî a destpêkê bû. Welatê Hîtîtan bi kanzayan navdar bû. Kanzayên wan hebûn, ji va kanzayan derdixistin ew kanze û amûrên xwe jê çêtkirin. Van amûran va kanzayan jî jiyana wan hêsantir kirin. Amûrê şer jî çêkirin dema wan de amûrê şer hatin çêkirin. Weke çi, weke em bêjin şûr, em bêjin tîrk û kevan. Gelek amûrên ku şer de dihatin karanîn, ev jî dema Hîtîta de hatin çêkirin. û tişkî di jî çêkirin wek erebe çêkirin, dema şer de erebe hatin çêkirin û di şer de jî dihatin karanîn. Em dikarin bêjin evana berhemên Hîtîta bûn. Civaka Hîtîta çawa bû gelo? Civaka wê xelkê wê çawa bû? Civaka Hîtîtan civakeke çînî bû. Çînîtî li wir gelekî kûr bû, pir kûr bû. Taybet çînîtî ser kêf dihat karanîn. Ev çînîtî taybet li ser kesên ku di şer de dîl hatibûn girtin. Ew kesana
او کسانا کولداریا حری حش همبری وا دهات کار آنین ام کارم بیشن جواکه ده او طبقه انجی تشینا حری جیرین بو وان کولیان چت کرن لهمبری سردستی لهمبری ظلم و زوری گلک جاران سرهدان چت کرن اما مال و ملکی وانا دهاتن شوتادن او سرهدانی وانا والا درخصن و کولتیا وانا کیجی جاردی بردوام بو اف هیتیت شارستانیا وانا اف بو انا عمل سر فريقيا باخذن هناكي امي بيجن بفريقيجي كينا واتشكريا چاندا واتشاوابو جفاكا واتشاوابو انا عم بيجن فريقي فريقي اوجي الرجاباي اناضولي جه قرطبون بايتخت وا گوردون بو اولا واجي پر خدایی بو خداوند وا کیبله بو ناوی خداوند وا کیبله بو اف خداوند بردوامیا کی بو بردوامیا اینانا و اشتار بو بردوامیا کی بو کیبله کیه خداوند فریگیان بو ام بیجن اف خداوند هانی بردوامیا اینانا و اشتار بو انجی اشتار فریگیان جیانا خود دبارا جیانا خود سر چت کرن دبارا جیانا خود سر چاندنی و لاوروانی دکرن سر چاندنی و لاوروانی دکرن فریگیان لهمبری آسوران تکلیب کیرا چیکرن هفدیتن به اورارتویان را چیکرن و یکتی بواره چیکرن و ويدا ميدا وكي دهزن سركا اكل همبري آسوران سكني ام بيجن جباكا وا چاوابو جباكا واجي جباكا كچينتي بو چينتي لورهبو او جي پربو بتايبت او جي كسن گود شرده وكدير هاتبون قرطن او جي كولداريا حريحش لهمبري وانا دهات بكار آنين او وكي كولي حري طبقا جيرين چينا جيرين دهاتن بكار آني ام بيجن اي سيمين كيبون ليديبون شارستانية سيمين اناضولي ده ليديبون ليدي كينا ليدي اوجي لروج اباي اناضولي جهقرتنا بايتختا وان ساردسه بايتختا وا نافي بايتختا ليديا چيه نافي بايتختا وا ساردسه باوريا وانجي پر خدایی بو جارا یکی د هندره شهرستانی آواده جارا یکی چه هات دیتن گلو جارا یکی دراب هاتن دیتن او درابانا چکر جوا جیانا وا چاوا کر چبان دور لیکر بازرگانی الجم واهی سانتر بو و الجم وا پیش کد دما دراب هاتن دیتن دبرده بازرگانی هی سانتر کر وان درابا بازرگانی هی سانتر کر و جیانا وا آبوری آوانجی به پیش خست. دور ده بدیتن اقدن چکرن ریک چکرن او ریا هانی تایبتی جبو بازرگانی بو. ناوی ویر یکرن ریا قرال ابریا هانی بازرگانی لسر ویریه دهات چکرن دهات کرن دنابرا مزوبوتامیا ده و انادولی بازرگانی لسر ویریه دنابرا مزوبوتامیا و انادولی ده دکرن و بی آوایی بازرگانی به پیش کتل جموانا بازرگانی هات به پیش خستن ام بیجن شهرستانیا ایونی کینه لکو داری انادولی جه گرتنه و چبان دور اول پیش کتنه مروباهیه هیه ایونی لروج آوای انادولی جه گرتنه لبر دریایا ایجای لور جه گرتنه پایتخت آوانا تنیه ام بیجن دولت آواشپی پیش باجار ام پیکتی ام دکارم بیجن ایونی وکا دولتک باجاری تیب ناف کرن وکا دولتک باجاری تیب ناف کرن د چه ده نافدار بون د چه ده پیش کتبون د بازرگانیا دریایان ده پیش کتبون د میتنگرین وان د ناوا دریایا سپی و آرش ده گله کی پیش دکت بازرگانیا واما گوت بازرگانیه که دریایی بو د ایونی نوکی دولت دن او قاسی ناون پرست بون
اف دولتا ايونيا دولتك ديمقراطي بو لغوري شارستانيا دردورا خو دولتك ديمقراطي بو جبر وي بي ديمقراطيا واره آزادیا رامانان بپیشکت آزادیا رامانان بپیشکت دورده زانست بپیشکت فلسفه بپیشکت بیرکاری بپیشکت پر زانست دوی دمیده دما ایونیان ده پر بپیشکتن ام کارم بیشن د بیرکاری ده وکه فیثاغورس د بجیشکی ده وکه هیپوکرات د ویژه ده هوميروس د دیروکی ده هیرودوتس اف زانست و زانیار و فیلسوفین وی دمی باندوره که ارینی دان وی شارستانیه و پشره دان شارستانیه پشتی وانارجی ام تکارم بیشن حتی روجامه ای روجی او زانستین کو پیش خستبون دوام دکن وکی فیثاغورس يعني او پیشکتنی وانا پر باندور لشارستانیه جیهانی تباهی کرده دیسا ایونیان پرستگاه جی آوا کرن پرستگاه نوان ام کارن بیشن وک ارتمیس و الفبه واجي الفبه فيري الفبه يجيبون او الفبه هاني يجي بخارة برن اوروبا بخارة برن كو بخارة برن اوروبا انا ام بيجن تروي انجي ترويا تي گوتن کو ترويا بری زاین 3000 حتا 3500 وک باجارکی لداویا انادولی هاتبو آباکرن لکو دری هاتیا آباکرن لداویا انادول روج آبای انادولی لداویا انادولی هاتیا آباکرن نابرا دو پار زمین و دو دریایا ده جهه وینا پر استراتیژیک بو نابرا دو پار زمین و دو دریایا ده هاتیا آباکرن جبر وی جهه وی استراتیژیک تم شر لسروی هبو جهه وی استراتیژیک نابرا دو پار زمین آدیه و دابرا دو دریایا دیه او جهه استراتیژیک بالا همو مروبان کشاندیه سروی و تم شر لسروی شارستانیا ترویه هبو تی گوتن کو ترویه نه جاران هاتیه شوتاندن خراکرن و هاتیه داگر کرن نه جاران هاتیه شوتاندن خراکرن و هاتیه آوا کرن دما هیتیتان شارستانیا خو آوا کرن دوی دمیده اولکاری الهرمی چی بو دورده دوی دمیده ترویه هات آوا کرن ترویه جی اوش وک شارستانی هات آوا کرن دوی دمیده ترویه هات آوا کرن هن دیروکناز دبیجن ترویه وک بشکج هیتیتانه و هنجی دبیجن دولتین جیرانه هن دبیجن بشکج هیتیتانه و هنجی دبیجن دولتک جیرانه چند داوانی زی هبه وک هبه برهمين واين دستا وكهفن وك دولة آوا شارستانيا ترويا وكي آهي تيتان ده پر خدائية جبر وينا هر تشتوان نيزي هبن بري زايني 1000 سال لسر دست تراكياي هات إيريشي وابون تراكياي إيريشي واكرن و پری جارا هنکی لاواز کرن پشتره او داگر کرن کت من دسته واده شارستانیا ترویه کت من دسته واناده مصری جوانار دبیجن ایلین دریایی چقاسی ام بیجن ترویه نکت من دسته واناده هن بشن وینا وکی خوما بحزاری سالا دومان حتی گیا سالا گشت سالا 500 و 46 بری زاینه مان ترویا وکی خما هن گلک بشه وینا وک خمان حتی سال 546 بری زاینه گلک بشه وی کتن من دستی پرسده و هن بشه وینا وک خمان سر خو یعنی سر خمان سال 546 ده اسکندر مقدونی ایریشی پرسان کر اسکندر مقدونی ایریشی پرسان کر و دسپیکی ده هزین خو دسپیکی ده تروی و هزین وی جدستی پرسان خلاص کر خواندکارین می هیجا وانه هم ابداوی بو که انا ورن ام پرسی خوی نرخاندنی چاره سر بکن خواندکارین می هیجا که انا ورن به هفره پرسی خوی نرخاندنی چاره سر بکن
پرسا me yekê dibe çi? Pirsa yekê dibêje di pêşketina mirovahiyê de bandora şaristaniyên Anadolê çi ne? Di pêşketina mirovahiyê de bandora şaristaniyên Anadolê çi ne? Berî ana me got çi? Me got di va şaristaniyê Anadolê me got kanza derxistin, kanza hatin derxistin, amûrên şer hatin çêkirin, bazirganî bi pêş ket, zanist û felsefe jî di wê demê de di wan deman de pêş ketin. Em bêjin pir felsefe û zanist ji wê demê hetanî dema niha berdewam e. Em karin bêjin ana bandora şaristaniya wana bandora pêşketina mirovahiyê bandora di pêşketina mirovahiyê de bandora şaristaniya Anadolê çi ye? Çi ne? Me got çi pêşket? Bazirganî bi pêşket. Kanza hatin derxistin. Tişkî din, amûrê şer hatin çêkirin. Felsefe û hin zanist wê demê pêş ketin. Pirsa me duyemîn dibêje çi? Neva îyoniyan de felsefe û zanist çima ew qas pêş ket? Neva îyoniyan de felsefe û zanist çima ew qas pêş ket? Ji ber me got şaristaniya îyoniyan de ew şaristanî li gorî şaristaniyên derdora xwe ew şaristanî demokratîk bû. Ji ber demokratiya wêna azadiya raman bi pêş ket û di encamê de zanist û felsefe bi pêş ketin. Ji ber ku dewleteke demokratî bû. û azadiya raman bi pêş ket. Di encamê de felsefe û zanist ew qasî pêş ketin. Xwendekarên me hêja waneya mevdawî bû heta waneyeke din hûn mîn nava xêr û xweşiyê de dem baş.